Mina banegedle imbali vele sangamana ngisole. Hawu. Angaya ngisole mina. Hawu. Ngeke ngisengibeketele kakhulu. Ngibeketele kakhulu. Nje mina futhi angene kanje. Yamshana tsatse wethu. Malume. Sana kusile wena wendenjela ama-line lana wendenjela lokwesikhadlana lokho. Malume mina like solo ngene ekseni ngabo 6 nyalo sikhathi bo 3 yale malume kanti mina ngidlanini malume like Uhle kangaphi emshana ukwathi naka lokuthi emthoyiso ya kangaphi ngelanga ukwathi naka uyabala yini lokuthi leli zinga lalokuphakela soliphakamisanga kanani yamshana uyakhumbula yini kakhisimus lento lebeniyenda nebangani bakho lapha naku lokunye komngane wakho labathi ngibani nganyamba ngibona ngayo ngifika nje bathi kuwethu lesihlahleni ngajabula ngathi house nakalehlahleni samangozi hayi but phela malume uthi ngajabulela siwaphuka esihlahleni hayi malume siphume futhi senza yangikhuba le malume ngisinela solo ngene ekseni ngicela kushayise mane mshana ngikhulule mane mshana lesikhathi uyakhumbula yini lesikhathi uthi malume ngakhisimus lapha imalume sidlani ngaletha lapha nadla nebangani bakho mina ngitiputa kona ukuthi emshana ngishoba nyalo tikoti tawuvulwa ngitawubuyelwa yini mina lo mina ngithi emshana lokukhombela yabona la ngifuna ukuqedza nyalo nawusuka lapha lapha mina hayi ukuthi ngentani ngizama ukuthi refund emshana ngizama ukuthi icolela kuna into nayileni buya kuyi lendlela ubhasha ngayo emathambo liplete lakho bongazi ukuthi kube grinder ubosiphakelelanga khisimuso le malume kanti phisi tawufule utaphizile ngiyane kudla kwakho le malume mshana ngeke ngisho namakhokhondela wagcina wathi ngetintshantsane uyabonga makhokhondela wakhuluma ekseni watshela tintshantsane wathi danki ngiyoya kabuyele ekhaya can't be me bese thatha ngimi bafuna imali yabo labantu hawu ngende ngathi awubabone malume hayi mshwana bafuna imali abambala abantu bakhuluma nawe yini bobukisa nathi semphinzi nje lapha ukukhuluma nabathi bangibuta nje bathi malume ukhona nimtshela simalume wakho wena yini ndolo boyindathi sembe malume ngontweni lapho phese kubuta lopho ngakubona stela kwakho nangihamba nawe nasifika lapho ufika buta wasotshala fridge malini ini wacha lapha somaqhuzi lapho soqhabulile asho yasemalume etajana wari hayi phela mshana kukhipha esihlokweni lapha ngisemshana fast but malume wrong usakungikhipha esihlokweni fast la emalume ngicakho wrong bengibhali exam yini ngokangibona mina esikolweni siphela nawe emalume ngicela kushayina I tried my best mina but not for you must lapho lethu wrong malume ngilona kanjani ngilambile phela mina kuhle ngishito mshana wami ngathi utawudla nsambama Malume ngithethe usinaye ekseni ngidla nsambama kanjani manje malume hayi mina nakungena umvango wena uyaphakela lapha ngiyakudlala nawu sadlala nje lo mdlalo wemoya nakungena umvango khathi wona ukuthola plate